Assalamualaikum warahmatullah. Qandaysizlar oğlum? Yaxshimi? Endi biroq surasizmi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akıbetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Allah Teala shunday alis bo'lsa dag'in bizni siylab hurmat qilib mana kelgan ekansizlar. Alloh taolo sizlarning ishlaringizga rivoj bersin. Amin. Alloh taolo barliq maqsad tilaklaringizni bersin. Alloh taolo mana shu qilib жатқан mana shu Qirg'izistondagi din jihatidagi mana yaxshi ishlar bo'lib o'tadi. Alloh taolo bundan davom ishlaringizni yaxshi qilib o'sha Qirg'izistonda islom dinining o'nigishini sanımızlardı köp qo'shishlar Alloh taolo nasib qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala işinizlere iyilik bereket versin. Buna sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-ulema verasatul enbiya deydi. Sürekli Peygamberimizden keyin bu dinin muhafazatçısı bolğan din alımları, ulemalar, sürekli Peygamberimiz muraskolları alıp gelip жатқан, alıp barıp жатқан işinizlere Kudayım güç kuvvet versin, iyilik versin. Qanday gana maşakkatlarga qarabastan uşul dindi жеткирүүдө, dindin balуулуктарын коомго жеткирүүдө, балдарыбызга үйрөтүүдө талыкпастан кызмат кылып келатасыздар. Устаз, сизге, сиздин жамаатыңызга, устазаларга Кудай Таалам күч кубат берсин, алып барып жаткан ишиңиздерге ийгилик береке берсин. Аллахумма афтах байнана ва байна кавмина бил хак ва анта хайрул фатихин. Эне эрдек окутулабы араб тилинен? Ооба. Берде şu окуткан китептер, silsileni okutабыз, ökörünü okutабыз. Mabda kıraat okutabız, mabda kıraatlarda okutabız. Maşallah. 2-3 geçiyor. Koyesine çıkan Murat. Bu eskiden mi? Bunları aç koyuyorlar, yollarda. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Qandaysız? Bugün mana hazır sizlerden uşul kulunda rayonumuzdagi eng alysqı chegaraga joylashgan başına köp kıyınçılıklar ötközgön el bilen ziyaret kılıp duasını alıp mana o'sha kishilerden salgan jamaatına meşine bir duamızı bereylik. Mana barlığımızdan köpten beri suranıp köpten beri ümitulan vaktimiz bugün kelip ketdi. Allah'tan razı olsun. Uşul devri el özü kurdu derdi. Uşul jергilиктүү özübүздүн жигиттер куруп берди. Ошонун ачылышына муфти Азиретimiz келип берсе деп сурады. Муфти дамага кабарды жеткирип сурасак, анда эгер ошондой болгон болсо сөзсүз баада өтүп мына бүгүн ошо ниетибиз, ошо тилегибиз орундалып атат. Аллах Таала разы болсун. Урматтуу устаздар, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн кубанычыңыздарга ортоктош болуп, жакшы сааманыкка, тагыраак айтканда жер бетиндеги Алла Тааланын үйлөрү болгон, үйү болгон ушул мечиттин ачылышына биз дагы ошол соопко ортоктош болуп калалы, bir soğuktan ülüş alıp kalalı деген maksatта Борбор қалабыздан атайын ниет кылып сиздердин астыңыздарга bir дидар көрүшүп, bir суhbattaşканы келип отурабыз. Жараткан Кудай Таалам бул ачылып жаткан Заманбап Татнакай мечитти бардыгыбызга куттуу кылсын туугандар. Бүгүн мамлекетибизде дин эркиндиги менен жашап атабыз туугандар. Мечиттерден азаныбыз чыгып, имам дамыналарыбыз амиру мa'руф ва нахи анил мункар иштерин аткарып, Кудай шуруна жергиликтүү жетекчилик, жергиликтүү мэрия, администрация бардыгы ушул мечит курулуп атканда, мисалы жергиликтүү бийлик документация жагынан жардам берди, туурабы? Жок, бул жерге курбайсыңар, башка курсаңар болбойт деген жок да. Кайра жакшы болот. Заманбап кылып, жакшы, сапаттуу кылып кургула деп алар сүйүнүп өзүнүн жардамын берет. Азыр мен мына таксырлардан угуп атам, ушул жердеги жашаган жергиликтүү жамааттын колдоосу менен 7ден 70ке чейин ушул мечитти кол кабыш кылып бардыгыңыздар ушул мечитти тургузупсуздар.
Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Sebebi dinimizde festabikul hayrat, жақшылықта жарыш кыла дейт тақсылар. Жақшылықта жарышыш керек. Жақшылықта хасад кылуу дагы бар. Бул жақшы Куран окуп атат, жақшы кыраат кылып атат. Бул сахи, жомарт, жақшы иштерди аткарып атат. Бул жақшы мечиттерди куруп атат деп хасад кылууга шарият уруксат берет. Мына жақшылықта жарышып, жамаат ушундай сонун заманбап мечитти куруп жамаатыбызга тартуу кылып отурасыздар. Кудай таалам кабыл кылсын. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадина шаарына барганда эң алгачкы иши эмне болгон? Эң алгачкы иши мечит куруу менен баштаган. Мечит бул ибадаткана, бул жерге келип биз намазыбызды тургузабыз, динибизди үйрөнөбүз, жаратканга жалбарабыз. Бул жерде көп руханий, маанавий бир маселелер болот. Андыктан маанавиятыбыздын жери, маканы ушундай татнакай, заманбап, таза, пакиза, сонун куруп бергениңиздер үчүн Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын атынан, жамаатыбыздын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Umid bilan bizani mana qilgan duolarimiz sababli el mana qachondan beri kutayotgan, bu internasional tarixda bo'lmagan ishlar bo'lib mana bugun bo'lyapti. Alloh taolo ilohim vaqtinglarni ajratib, shu bizani xursand qilamiz deb shu yoqdan kelib bizga duo qilib beryapsizlar. Alloh ilohim hammanizdan rozi bo'lsin. Shu bizani qishloqdan ham sizlarga o'xshagan olimlar chiqsin. Qirg'izistonimizga, butun dunyodagi musulmonlarga foydasi yetadigan insonlardan bo'lib chiqsin. Hammamizni nimaiki yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, niyatlarimizga yetkazib, Alloh taolo bizdan rozi bo'ladigan ishlarni qilishimizga Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersin. Sizlardan ham rozi bo'lsin. Shuncha qimmat vaqtinglarni ajratib kelib, mana bizga duo beryapsizlar. Mana bu masjidimizni qurishda ko'plagan odamlar yordam berdi. Bitta o'zimizni bu yerdagi ayldagi rayondagi odamlar emas, bu yoqda Jallobod, O'sh, bu yerdan ketib Amerikada ishlayotgan o'zimizni balalar, shogirdlar kelib yordam berdi. Alloh taolo ular kim niyat qilib bergan bo'lsa, Alloh taolo ular niyatlarga yetkazsin. Ikki dunyosiga qilgan yaxshiliklarini savobini berib, o'shalarni ham Alloh taolo rozi qilgan bo'lsin deymi? Sizlar orqali mana hukumatimizga, prezidentimizga, boshqa Qirg'iziston ellariga o'zimizga rahmatimizni bildiramiz. Tinch bo'laylik doimo. Alloh taoloning roziligini, mamlakatimizda haligi tinchligini saqlashini Alloh taolodan so'rab qolaylik. Hammani Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Domla, Allah sizga daha kuch-quvvat bersin. Ko'p yillar bo'yi dinimizga xizmat qilasiz. Hammamizga rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana siz bor ekan usul mechit büyüt odat. Domla. Alloh hammamizga rozi bo'lsin. Buni apamiz bilan chay ichib qo'yish. Alloh rozi bo'lsin. Gaz buni Taqsirlarim bol nasihat medalı. Nasihat medalı şu alımlar kengeşi menen kengeship Kırgızstan Musulmanlar din başkarmasındagı hizmetkerlerime kengeship din jolunda ömürün arnagan, ças sakalı agargan ustazlarga nasihat degen medalды atayın jasatkanbız. Ad-dinun nasihat deydi ko Söýütüp Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem. Mana şu nasihatты ömürün arnap ustazlarga okşon ustazlarыбыз mehnet kılıp keletat. Şu sizlerden atınızlardan, muftiyatın atından inşallah şu nasiha medalını tapşırıp koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilahe illallah ve Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahil hamd. Mabruk olsun. Allah razı olsun. Kramatası bir. Kendiniz. Bol kübölüğü.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Allah'ım bir neçe hatmul Kur'anlardan payda olgan acır soğuptordu. Söykü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna, anın kutman übülesine, jana kutman sahabalarına bağışladık. Oşondayla jaratkan Allah'ım, oşol tatnakay, kos, mekenimizge, kızmat kılıp ötüp ketken avlat, ajdat, ata-babalarımızın arbaqtarına bağışladık. Özgöçö dinge, Kur'an'a kızmat kılıp ötüp ketken ulamalarımızın arbaqtarına bağışladık. Ve hasaten ya Rabbal Alemin usul жерде алаканчай отырган, ооминде отырган, жамаатыбыздан үмүт эткен маркумаларга багыштадык. Allah'ım mına uşu kovalаңда ötüp ketken şehitlerimizin de arbağına kalыс bağışlagan bolduk. Kuday Taalам ötüp ketkenlerimizdi özüңнүн rahmatına, mehримиңe, ырайымыңа algın. Alardan barıp jaygaşkan kabırların Firdavs jannat bakçalarından bir bakça kıla ya Rabbal Alemin. Berekeli okulgan hatmul Kur'anların şarafatında elibizdi, jurtubuzdu, mamleketibizdi arganda kırсыздардан, balelerden, asmandan jana жерден келүүчү kırсыздардан özüң saktagın ya Rabbal Alemin. Berekeli okulgan Kur'andın nuru menen bizim mamleketimizde yaşap жатқан бардығыбызды Allah'ım günölerimizi geçirgin. Allah'ım yaşıbızga bereke vergin. Bizim gelecek urpaklarımızda imanda, İslam'da bekem kılgın ya Rabbal Alemin. Orup kalanlarımızga acil, kamil şifa bergin. Saparga çıkanlarımızın Kuday Taalам жолдорун açık baysaldı kılgın. Böten elde, böten jerde iştep жүрген ballarımızdı, kızlarımızdı Allah'ım aman esen, sak salamat, özünün eli jurtuna, üy bülösüne, bala çakasına, ata enesine, bir tuğanlarına kaytıp geliştik nasip etkin ya Rabbal Alemin. Allah'ım bana berekeli okulan Kur'an şarifatında, özüңdүн üyüңdü kuruda, jakından janaşıp jardan bergen, demörçü bolgon, kanday jol menen kanday jardan bergen bolsa özüңe malum, bardyk bir tuğanlarыбыздын jakşı, hayır, ihsandарын özüň kabul ve muvassar eyle ya Rabbal Alemin. Berekeli okulgan ıyık ayatların hurmatında, uşul mamleketibizin başında turgan, жоопtu kızmatta turgan, hurmattуу prezidentibizge, Sadık Nurozovичке, anın cemaatına Allah'ım özüň güç kuvat bergin. Bul жоопtu kızmattарды özüň жеңил kılgın ya Rabbal Alemin. Eli jurtubuzga ынтымак, достук, биримдүүлүгүбүздү бекем кылгын, келечегибизди кең кыл ya Rabbal Alemin. At-tayyibin at-tahirin, fastejib du'ana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Aleyküm rahmetullah. Karaka. Ne? Azamat. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kanday karakalar? Oho, mana bizim gelecek. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Mağlava, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Karakalar gel. Azamatlar, mana bizim gelecek karılarımız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.